Anganwadi worker ex-army atum kachetu tunpen Karbi ang long Republic Day katalon arong kipi. Karbi ang long autonomous council pen pinap difo long satlang alam kaching waya sai kide. Karbi ang long kapre kadim Republic Day aliralon pen katalon tut. Kardom, non arjuta pini prime time berta ang tonpen. Pini Karbi ang longorong sopi di Fugo Boys High Secondary School patua klamalong. Suri arat chetu dunsi troksike prapli yang de Republic Day talon talidun. Det pi angkang pi kapre kalong ria di malong. Republic Day katalon sunsi Karbi ang longalong ta arong aji ang bong. Troksike prapli yang deng Republic Day talon dunlo. Laso aparman Karbi ang long autonomous council a CEM tuliram rong hangpen det pialama ing tursi Republic Day alam the kachetong suri araraphan than pachini pulang telekom kaching thora mo telekom chunbek di monsan do pe telekom kiru ke ba kaman ta telekom ning isipet pe jong telekom claim lo pulang te ning isipet pe jong telekom hangra pe lo pulang telekom bharat ka charia rona long ke tok da hempek ta telekom ar misike long bek di don mang letu la sipini dak nili भारत अलमालो नीलिजा रात का बेंगलोर के दुकान कार बेंगलोर खाई लोंगरी लपेन धरम चिपु पे पिन बने तो निंग इसी पे निले तो जोंसी आज रिंग क्रुई पेन के सॉन्ग सासिंग तेरों लांकुंग अभी पेन सेंगलो सैमसंग हॉर्सिंग तेरा आसान अलाय तो मान का है मान आसान इले तुम तामे District Council alang tum palong lo. Lapen kele tum yung si ning sipet ing tini sipet pen. Ile tum yung si hang lo pulong te ang isi kele tum ta hemprek ta long wegi don bang litu. Siya don bang liat tong. Nilikar gang lo na tum pan ka chuning riya bang ke. Ile tum la so long ri ke doan. West kar gang long la pen east kar gang long ri ke doan. Ile tum kitse solsa kachi putot. La sobang ile tum pamir nang po ning isipet pen sile tum claim nang ji nang li nili ke thek thean da mele tum che peking bon bom nang po che than chi mung bom no pulong te to ile tum thek bek ji la pen re bek ji hem prek long le ko da mele to west kar biang lo university state university nang ji don mang le tum west kar biang lo agriculture college nang ji don mang le to Alangli Karbi hirjer pen lam ki than pang chengsi Karbi ang long kaching thura puthak than pachini Republic Day aparman Raikom NCC School Somar Anganwadi worker lapen ex-army adilung pen RN kidam hehu CEM pen kardom chipidu Republic Day along RN kidam ke hayatum aphan aluhi atum ari deng pen nong e hehu ta ronpo Republic Day katalon amai pialong pherangkia sai ki claim pen nong duklong sanju bora lapen manju teron piatuma phan district administration pen archupong goes to 20 Battalion CRPF in the category of police personnel. Pempiga Rema, Don Bosco Higher Secondary Sir Sri Richard Karbi. Congratulations, Jawahar Navodaya Vidyalaya. Aning kanwang sonsi pining lithota inding troksike prapli Indian Republic Day West Karbi ang longa hempi hamren rongbong ronghang pathua klamalong alira champion Catalona Jaimek pamanpo Ada porphai surke papor MLA Rupsing Tiron penja ponsi kalitanga to phan kachiki mo pensi Jaimek tangchengpo La Sophie West Karbi ang long Deputy Commissioner Sangpi Krishna Barua pensi det pi alama kapangjar chipari dengpo Lama pangjar pondera pialang lipenajong asam angkang pinon kidubom asorkar atumpen kaching thuramu ki claim kitam pona puthak minute plikepan bak tokjir pen lam theki jai padupo
নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা বীৰ সকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। আপোনালোকক এই কথা ক'বলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে অসমবাসীৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতাৰে আমাৰ চৰকাৰখনে অসমক উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ পথেৰে দ্ৰুততাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে। আপোনালোক অৱগত যে আমাৰ চৰকাৰখনে এক স্বচ্ছ, ফলপ্ৰসূ, নিকা আৰু দায়বদ্ধ সুপ্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ সাধনৰ Jai Megalong Ongdung Luchar Liu Somara Tumpen March Pass Kachapati Along Chitu Dun Rinti. Kachapati Along Kihaya Tumapan Long Isitami Pipa Jurpon. Aning Kanbang Pen Langdam Lati Pininga Bangki Aliro Cham Kipi Ing Archela Son Siteklong. Lapen Pregjam Akhe Tumpen Jutanga Kikan Sitami Nona Dihu Bangsu Kithinai Katalona Jai Megalong Pavi Ponde. Jai Megalong Lakhain Koi Baithalang So MLA Rup Singh Teron, MSc Head Singh Rongpar, MLA Barim Dr. Man Singh Rong Pilapen, Rongbong Ronghang Pen, Katharbura Pen Danglok, Pin Pumaratum Tachitongdun. Karbi ya ben kamang tab sarkar tum lalak ke pupelota sarkar tum kecing turpon ke dengpon center sarkar non basam sarkar non pakar benong temas konsil long ke dengpon na saing deng bangke pini ladak ni deng tos karbi la so public dia ni mesti ladak pini chief guest dak DC lo DC pensi de pang dak pon lo so ateng bangka picun pon ya pante sarkar tum ke la sikit dak peni ani ke meni cicak pon padopon lo. Prime Minister Jaimik Pariksha Pe Charcha Mati Satlanglam Kachingwai Difu Sarsington Langkong Habi Memorial Town Hall along Padoji Pusi Birtang Pale. Difu Rong Supi Sarsington Langkong Habi Memorial Town Hall along Pinap Satlangalam Kachingwai Mati Pariksha Pe Charcha Padoji. Prime Minister Pen Kideng Laso Jaimik Karbi Long Autonomous Council Pen Deng Dunsi Adap Sirke Papor Pen Si Chengji Lapen Hampangasong Kiduana Pan Council Pen Chupapo. Det pialong Hindu anim ki kroyara la tumpini Saraswati Puja katalon along pachetong dunsi Karbiang long hempi difu pen chinglo akapre kadimalong tat Saraswati Puja aliralon pen talonto Vasan Panchami mate Saraswati Puja laki Hindu anim kirimato Arnampi pen kachipamiani Arnampi Saraswati apan aningkan bangta thang chiklosi katalon katali padopo Difurong sopiang kang pinangan luchar li lapen lunkan kacharlia hemalong usumaradum atap pen kardom kardia Jai Megalong kachetudun theklo Det piang rialong pachetonun si Karbiang long kaprek adim Republic Day talondun laso birta niltum kat news pherangkia tumpen birta nang lobom lang Arong alonang bong Karbiang long orong supi difu pen chenglo Golf Saikam Kacharli ahem rong rubithe troxike brapliang deng Republic Day talondot Kad news along Britanang pale tingke Bukazan subdivision Haraghat subdivision lapen West Karbiang long pinanganadim Det pialama ingthurdun si Republic Day talondon lo Det pialong pini troxike prapli Republic Day katalon along pachetonon si All Karbiang long Sarkari Gambura Association AKSGB atum penta atap apor malong mithang sai hemalong det pialama kang thurdon berta nangli Aningkan bangason si piningkanta arkoi ni phaing koira trokar ni mate troxike prapli Republic Day arni All Karbiang long Sarkari Gambura Association amaipu Rustom Thangchu SGB pen lama pangjarpo Laso hut dunme pura Rajendra Tirang SGB, Kongchun Bang Dorsing Tirang SGB, Rajesh Phonglosa SGB, Ramesh Tiron SGB lapen Penang An SGB Klembang Photum Chitong Dunsi RDP do. Central Committee asai hemalo, Gambura Korte atumpen, Bilpo tumpen, Mesen pensi nilito, la toxic kebra pli 74 rapong, la India national flag mate la gono raijo diwa puthak nilitum ningarong pensi la bangsua flag nilitum ingthur poniglo la pen biniar ni nilitum la sonsi ningarong pen la bangsua lama ingthur ponlo
lapen kebang dilang arnian sita labang so hong bidhan around pen ni tum pan isi protection dolo lapen labang so around na teng pensi ni tum gambura korte tum doan sita ni tum Karbi ang long angka east west wala pupelo do kawe gambura tum sita labang so around pensi ni tum tem dam ponpo lapen prangan sita labang so around pen ni tum pan ditu kapitik on hai hubidai hai sita ni tum kitlem pon dia pan isik pon lo kasi ningarong parlo gambura korte lapen jirpo tu ini ladak ni tum katingrum ong pi kalisita ketinging tumang selo ladak la pose alang litum nili ladak sorkari gambura sai hemalong presiden hoi labang so alamakang turalong man pipen kacetong dun thengapot abang hutin na gambura abang sita ningak long pen jorolo apen det adang sita pini labang sor ni putak katalong thengapot do kawe korte lapen ingir tong hansita ningkang sam akardom Republic Day akardom pajirigdo akardom ভাৰতবৰ্ষ 1947 চনত ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীন হয় সেই স্বাধীনটো আমি বুৰঞ্জী হিচাপে আজি দিনটো মনত পেলাই গতিকে আমি কাৰ্বি আংলং চৰকাৰী গামৰা তৰফৰ পৰা ডিফু চৰকাৰী গামৰা কাৰ্যালয়ত আজি আমি উদযাপন কৰিছোঁ তাৰ বাহিৰেও Silonian, Foloni, Donka Circle, ইলিগো তাত সেলিব্রেশন করা হব গতিকে আমি সরকারি গামরাসকলে নিজকে এটা প্ৰাউড অনুভৱ কৰিছো যে আমি এই স্বাধীনতা দিৱসে আমাক এটা সংবিধানে আমাক ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আমাক এটা সুবিধা পাইছে এইটো কাৰণে আমি সরকারি গামৰাসকলে আমি নিজকে প্ৰাউড কৰিছো এই স্বাধীনতা দিৱসে আমি আজি এই কাৰ্বি আংলং সরকারি গামৰা কাৰ্যালয় আমি উদযাপন কৰিছো আৰু সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙতে সার্কুলত 4টা সার্কুলত উদযাপন কৰা হ'ব non malam super fan bertamo ington ponsna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihin mo piputat berta lomang thlo difu pensing teron christian village long ar koi ni phain koi ra pli Karbi khayanok be thongnok be kumlin kangpu pon berta nangli kiramtang surihini ra inquire hini aningkan ar koi chiklu ni phain koi arni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangalam chagateng pen paplengsi pensing teron christian village difu along open stage pen retaining wall patang pami pen ingpu pondo labang so kang puani pensing teron christian village arong asar Daniel teron pen kachuning ridu na tengpen thongnok be kumlin sitami salam pondo lapen kumlin kang puje phan arni ko hot pona tengpen cm kachetong dunji aphan apor kachelong lidera jo em amar singh tisu lapen local mc johnny timong atum chitong dunsi Karbi khenok be thongnok be kumlin ingpu ponlo Pini kar prime time berta ke lapan sekang ton paikla 2 me thak me kurang thu